Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Nyibasuza ni Fabrice Nkorana nayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mushinga w'impapuro 17 ushingiye ku mahame agenga ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Byashyizeho umukono tariki ya mbere Kanama 2025 bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amahame yo muri Kanama agenga ubufatanye mu gutunganya ingufu, kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo birimo ibyifashishwa mu bwikorezi n'amasoko, imicungire ya pariki n'ubukerarugendo no guteza imbere ubuzima rusange. Imwe mu ngingo zikubiye muri uyu mushinga ivuga yuko ibihugu byombi bizakorana na Amerika n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga mu gutunganya amabwiriza n'amavugurura bigamije kugabanya ibyago ishoramari ry'abikorera rishobora guhura nabyo mu bucuruzi. Indi ivuga yuko abo ku ruhande rutari rw'u Rwanda ndetse na Kongo bazajya bagenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro bafatanye n'abikorera mu gushyira imipaka mu duce duhurirwaho ubucuruzi. Umushinga w'aya masezerano utunganya uburyo bufatanye burimo inama ngarukamwaka yo ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko irebana n'ubufatanye mu by'ubukungu ku rwego rw'akarere n'izindi nama zishamikiyeho zirimo iz'impande zombi, by'umwihariko n'amatsinda ya tekinike agiye atandukanye muri iki gihugu. By'umwihariko uyu mushinga uri gusuzumwa n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa barimo abo mu rwego mpuzamahanga ndetse n'urwego rw'abikorera na banki n'ibigo bitandukanye. Biteganyijwe yuko mu ntangiriro z'Ukwakira 2025 abahagarariye ibihugu byombi bazanoza uyu mushinga, kandi nihatagira igihinduka amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu azasinywa mu mpera z'uku kwezi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje kenshi ko amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu azaba ari aya nyuma aherekeza ay'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 27 Kamena, kandi azashyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu byombi, by'umwihariko i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Amerika ishaka ko amasezerano y'ubukungu asinywa bidatinze, haracyari imbogamizi zikomeye by'ubungubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ntiratangira gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibyari gutuma u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi bashyiriweho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gahunda yo gusenya FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyiriyeho yari yahawe iminsi 90, gusa kugeza ubu nta cyizere cy'uko izatangira kuba, uko Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kwinangira gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Ubona ko nta gahunda bafite yo kuba bawusenya, kandi nyamara ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda nk'uko u Rwanda rwagiye rubigaragaza mu bayobozi bagiye batandukanye. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Gonga Martine tariki ya 22 Kanama yabwiye akanama kawo gashinzwe umutekano ko mu nama y'urwego ruhuriweho rw'umutekano yabereye muri Ethiopia mu ntangiriro z'uko kwezi, Leta ya Kongo yanze gutangira gusenya umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ariko u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi, kandi nyamara uyu mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 utaravaho. Kenshi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye yivuguruza ivuga yuko uyu mutwe wa FDLR ari ikinyoma gihimbwa n'u Rwanda, ko nta mutwe wa FDLR uhari, ariko abayobozi bamwe bagiye batandukanye bagiye bagaragaza yuko uyu mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari bamwe mu bayobozi bagiye bagaragaza yuko abantu bari muri FDLR ari abasaza bashaje batagira icyo batwara u Rwanda, abandi bakagaragaza yuko FDLR idahari, ahubwo ari ibinyoma u Rwanda ruhimba kugira ngo rukomeze rufashe umutwe wa 23, bityo ko ingabo z'u Rwanda zikwiye kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko igihugu cya Kongo gikomeza kubishimangira. Ariko abandi bayobozi bagashimangira yuko FDLR ihari, ariko bagashinja u Rwanda narwo gufasha umutwe wa 23. Kenshi u Rwanda rwagiye ruhakana ko rufasha uyu mutwe wa 23, ahubwo bagashinja Kongo kutarimbura uyu mutwe baha intwaro kugira ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda. Ni kenshi umutwe wagiye urasa ibibombe ku butaka bw'u Rwanda bigahitana abaturage ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi byose bituma igihugu cy'u Rwanda gishyiraho ingamba z'ubwirinzi
ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo birinde ibi bibombe byakomeje kugenda biterwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihamya u Rwanda rutanga ko FDLR ibarizwa mu mashyamba ya Kongo ni uko hari abajenerali baheruka gufatwa bakorezwa mu Rwanda n'umutwe wa M23 baturutse muri Kongo. Aba bose bagiye bagaragara bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC baje mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashe kuburanishwa ku byaha bakoreye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri abo harimo General Gakwerere Jean Baptiste ushinjwa kuba yarishe umwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo by'umwihariko Rosalia Gicanda, umwe mu bagore b'abami. Nshuti bakunzi bacu, duhinduye ingingo, nimunyemere tujye kuri iyi nkuru ivuga yuko Seboyi Vise n'imyaka 32 wo mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi yasanzwe mu mugozi yapfuye, aho bikekwa ko yiyahuye ariko bakaba bataramenyekana icyaba cyayimuteye. Byabereye mu mudugudu wa Kambogo, akagari ka Nyarugenge, umurenge wa Rubengera, akarere ka Karongi. Umugore wa nyakwigendera Mukashema Claudina yavuze ko yavuye guhinga agasanga urugi rufungiye imbere, afata umwanzuro wo kurwica kuko yumvaga asa nkaho harimo umuntu. Yavuze ko yageze mu nzu agasanga umugabo wiwe by'umwihariko ari mu mugozi yapfuye ariko atazi icyamuteye by'umwihariko uyu musaza kwiyambura ubuzima. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarugenge Mukamana Marceline yabwiye ikinyamakuru igihe ko urupfu by'umwihariko barumenye, icyakora bitaramenyekana icyaba cyamuteye kwiyahura. Ati kugeza izi saha icyamuteye kwiyahura ntabwo turakimenya kuko nta makimbirane mu rugo rwabo twari tuzi. By'umwihariko abavuga yuko ashobora kuba yiyahuye kubera amadeni ntabwo ari byo kuko yari umuntu ukuze, nta deni rya banki yagiraga, nta n'umuntu uzwi yarabereyemo umwenda. Gitifu Mukamana avuga yuko abaturage badakwiye kwihererana ibibazo, akabagira inama yuko uwumvishe ufite ikibazo yajya ashaka umugore by'umwihariko mugenzi wiwe akakimuganiriza, yabona nta muturage yizeye akakigeza ku buyobozi by'umwihariko bakabasha kuba bakimuganiriza aho kugira ngo afate umwanzuro ugayitse wo kujya kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima, cyane cyane yuko abasize umurage mubi by'umwihariko mu muryango ndetse n'abana. Muri iyi nkuru ni ahantu handitse abana yari afite by'umwihariko cyane cyane ko ari umusaza w'imyaka 62. Gusa icyo twabashije kumenya ni uko yari afite umugore umwe witwa Marceline ariko akaba ataramenyekana abana yari afite kuko kuri iyi nkuru turi gusoma bitigize byandikwa. Hirya no hino mu gihugu hari kugenda hagaragara abantu bari kwiyahura biterwa n'uko bashobora kuba ari ibibazo bagiye bafite cyangwa se depression ibatera kwiyahura. Gusa ubuyobozi bukaba bushishikariza abaturarwanda bose, umuntu wese ufite ibibazo ko yabasha kugira umuntu umugira inama cyangwa se akaba yabasha kugira uwo abibwira kugira ngo bashe kuba babimufashemo, kugira ngo afate umwanzuro ugayitse wo kujya kwiyahura, cyane cyane yuko uyu umuntu afashe umwanzuro ugayitse wo kwiyahura abasize umurage mubi mu muryango ndetse akaba asize n'abana bari imfubyi ndetse agasiga umugore wamukundaga. Birumvikana yuko rero buri muturarwanda wese asabwa kujya yirinda kwiyahura kuko ari inzira mbi cyangwa se inzira gipagani, cyane cyane yuko n'abakristo batemera ibintu byo kwiyahura kuko umuntu wiyahuye n'imbere y'Imana ngafatwa nk'umuntu wishe umuntu kuko nta muntu yemerewe kwiyambura ubuzima. Ngaya makuru nari mbazaniye mbategurira aya